ya steady so wo ko fafa ne me mususu bia na ye de wo wani say ya wo le wo hwe fin pa wo body ni that's all the same ni nyina ye me fa we so de amo akwa Badwam Afisem dwumadie so Adom TV Badwam dwumadie ya ye de bro fiti ahomache na no sia ere bepem sabre na so no so Afisem dwumadie nyumakuo bia daro ma na boye chidom bia ba bia wo no wonya kwan hwe bie na so tibie sabre ya make side ye na ya brefo any crew no nka ye no wo makopiem e wo 37 military hospital day and e koso medimu ama ne bono ebe bro na emom yemfa seda emma Frankie Cleaning Services Limited Frankie Cleaning Services Limited. Wo ye adwumaku a say your office and wo mesiesia wo ma krado say your fie baby a wuti bia wo pese wo mmra mesiesie ho kama emfa ma no wo mo e wadaje wo abotre mba ne kama de ama enne enipa ni adaje sa nti wo behwe bia wo fie kura no wantumi asiesie wo ya late wo adwumam nom ne ade mesro enti na Frankie Cleaning Services for abano ya fra wo na ene wo nin komo say your hotel say your hospital say your banks shopping mall baby ya no Frankie Cleaning Services for our hofre 0246 706957 0246 706957 nene Frankie Cleaning Services for any enkomo one more ebebo ye papa pa sanso ene schools adoson nemo se wo pe school papa do ba akọ amane dache esini ye dia na odo me kamfo Springboard College and a day amount Springboard College. I don't know school a war and crime. Memu hasisia a rainy. I don't know be aja to munti about time for Obano Coho. One more oh Madina Race Junction. A war Glory Oil Filling Station no a chepe fre 0249 101012 0249 101012. Then a Springboard College in Penfo a new com officer dear. Who say enquire war bahono the new Ramu. I was Springboard College ombeboano amo abeye ni petitu oh my Ghana munimakuo yi ena ebo ye chidom na ena Afisem dwumadie no ye de bro ne no ye tu fa na ya 37 military hospital ho na ya brefo any crew no one more e war 37 na se asra dom no sojafo no one more ye blood donation one more e di moja ma fi se one more di one more 75th year anniversary Intino na jakakra moja na wo mu na ye papa no yenuan mu bi anyankwanhia ma wo moja eso ate ebi mo so yare ma wo moja so awe nti wo behia moja nti 37 ho ene na wo ye blood donation a enam so nti Badwam Afisem esanse ye kansam efafie adwumam babia ya setena mu nti no wo de beto ye nim ne na ese ho behia se na esesa ne nkuku ne nkaka no wo ko na afia memetena ha nam ne na lenkie ti bre no so pe ne nya na ya brefo a yene no ebedi nkomo na sabre de yentwa ye ho emra nkofa aboafo nkratso ye ba ye beto aso ya mwakwa Badwam Afisem dwumadie no so Adom TV enchakra na ya boy remo 37 ne akohwe blood donation na ya brefo e wo ho nansa na ye bekọ ho no ene yenya Iona pharmacy for ewa ha wo mo ba boy fi se wo mo product bi e boy ye papa impressor ne oil ene ne capsules no e boy adwuma pa me de me mehia ne penti ene ne nso nyame adom basa be hia do ora ko fifre mpon ye mo akwa ba Iona pharmacy mo ho ye nyame adom bi e de nyame ase emese me hwe manimo ha no mo a product bi ewa ha impressor no ne oil and afi ne capsules ye be di kan ne yedi ho enkomo impressor no e yedi asa yellow no me pacho impressor ne ye arthritis edura ye de aba Ghana ha and this is the only cure enu ni edura etumi etu arthritis ase okay the entire we ni edura etumi tu arthritis ase ne say arthritis ni bebre na ya o cartilage na o joint ho no eno ana rere ema ede arthritis no eba nti we no beboa ama cartilage na rere ni nyina abuild back na fe synovium na synovial system which is anwa na egu ukotodwe no eno nso ebeboa no ama anwa ni nyina sa begu ho kama se na be ya u move bibia ebeye kama kase ntwi kase na enye arthritis nko a omo diabetes omunya pains your friend in neuropathic pain ewo omu nipeduo omu hwidie mu eba omu ntumi kra
eduro we ni eduro a etumi ma saa pain no ekọ enti no ne epese e kan so saa na obi a onum bia mepamocho within the first 1 week to be at 3 weeks no obeti pains pa ebi wa pain no untumi mbe ebi se udon pain yes don pain na we pa aya pains na aya na ya ebi etumi mpo eka woto ho na me ka kire mo se e basa e wo so there ade ase ayaresa no na start enye se bi eduro ni be haw eduro ni san yare o se ayete se bi umi akuro e wo se wutumi di nsuo hie dwidwi kuro nani ansa na ode topaye akama ansa na ode plaster atare so nti sa na eduro ne koye o se dwidwi kasa nanim da ho na eduro na kekam na ekuro na wo kasa nanim awu ansa na cartilage no abuild afa so se na be ye kwa ubeye straight se wachia enya afina pains ne be na still wachia eduro no be restructure wo skeletal system no sana na ta say impressor no de ofa kura ye no ye capsules topa ye no na no ye no ne sen eno fa no anopa 2 enwumre 2 either so be fa 30 minutes before abedidi ana 30 minutes after wedidi 2% udidi wie na wafa 30 minutes udidi wie na wafa before so 30 minutes udidi wie no more no bia pressure draining ada abrofunu no also to me ja 1 hour intervals ye normal fra ese be how to no ma 1 hour time no wasa no sa ti impressor no ne capsules na ade kire ye we and oil me pamcho o ma o mu pese o mu be fa painkiller se bia oba bi ye o ya onsa kobodan mu bibi na ehunu na mu pese oba fa painkiller no this is the solution painkiller na saying same kofo liver ni ade nti no mo they are tired of painkiller oil no se bia oba bi ye ya fa oil ni fa hokeke fa massage ebeko one time ukotodwe usisi uni sisi yare but enam ntenase enti ni nyina ho enti no woti se wachi kasa ni usisi na ye oya sa enu an so de oil no ebe strastra ho ebe kote se magic ana oil no ma o skin mo amota agina wiaso no serve as skin block sun block what the far with the near and may we uncle with the name koshe emane ma already enye basa and a binum so the fra oil mass omom ye massaging be bread away from oil at the massage the massage my blood it flow through skin no very well sana oil it is say na niam mienu ni nyina ye ndompemu ne ba bia ye oye mu aduma ti sana ya de oil ne sra ne anoma duro no so ana me pacha wan okay o de oil o noma duro no oil no eye adwuma wo o nerves no any connective tissues no ti say bia tendons ni ade no any sabi omom wo rheumatism a wo ba eba pa no sasabro oil no or the best massage sa no pewia ni enwumre no onom capsules no but oma normal pains a on pese obefa painkiller no o di oil ne sra ho keke ebeko okay ayona pharmacy for na akofa impressor ne capsules and the oil we di abanti mi gidi se we wachire mu simple nhonam yo ya arthritis utimu say last time wo enkwahia so baaye e be di hu kombo up till now croford da so frɛ pe number nti an opportunity ni grab it na wode the number no to ho no wanya na oroko fifin pon na de enya impressor nkwa na ade baaye mehu ayona for cough remedy bi mixture HP cough yes eno so ye de a me pam chow Sisi, this is the new cough mixture in Ghana. Ankofuo tu aguso. Dienti ankofuo tu aguso ni. We anyase cough keke. Oye uwo asthma. Edro we unom every week asthma na nka ne ho biem. Every week. You don't know once a week. Oye asthma. Oye asthmatic patient uwo asthma. O di edro we beye wadru. At least every week bi anom baako. Unum we asthma no nka ne ho biem. HP cough. Me pamucho o pen ni paper chro HP cough eto ho. Na fa ko drugstore bi e be on ne ko pedro we. Na se bi oma num smoke jot. Me pamu fanche me oma num jot. Obi o ye adwuma wo gya ho. A smoke ekonimu. Any idea about so sisi shells a day. Oma emrant Emaba wa ne mranti egusi. Okay. Oma amonom no mepa mo chew.
this is the solution. Onum we na ebe yiyi amama ni ade ewo kokoso ni nyina epie na amawa ye free bronchitis nyina esolve se bia wanya cold kata we ye natural eye wo ene ade aye ewo akekedro ni nuaba pepre ni ade aye nti wonum a se wo cold kata befa bibia later be ma osusa onum we a ebe clear o minima kosi wahrawam eye very good niamai we ye ni kan se akora nom panyin nom obia the whole family obia no madrowe na onum a anhwa me pamocho onum ni denti no ebe ya ose kofa no mesremo aya no wa follow senyen because the ma akra de bia obedi wachi mama me binu because ede so when you nom no 3 times a day me pacho nom anopa baako awia baako anwumre baako akra the teaspoon atreketo na ye de tea na no de benom na panyi the tablespoon na bibi hyeso ni ti ne cover wo so a o de benom kama nti no akra no obema no we ni bia half okay be 5 pacho wan na panyi na nom 10 ni nyina ti hu ya se wo kopa atre ti akra no you from what age to me pacho from 1 year upwards okay obetumi anom we need new cough mixture gin cough unum we within 2 days na cough ne ko I'm telling you onum adro we na cough no persist for be a 5 days kra to mrika ko hu doctor na chese ye bibi serious pa cough na keke say cough keke unum we within 3 days cough no be 2 ayera ebe emba biem okay yada se papa and then what the near buy another one being so. Me pacho, where you piling? Piling. Piling to say piles. To say cocoa. Me pacho. Cocoa no mayano sano. Cocoa. Into we munsu me pamocho mun trade ni piling. PYLIN. Piling. Na me pamocho we any cocoa dra nyame adom. Tatashi aging kofo nkwa. Denti aging kofo kwa ni say cocoa ayankofo bika se koko se wudi banchi wudi we na wonya koko me pamcho me pese mi chiremu kakra koko ye ti se veins untini wa stress se bia uyamatim no akotena ba bi su no wachim o chim sa na entini na ewo woto ase ne woto ho no emu biebie sa moja egineginem eti se raba na panyi ya di chichiri nsuo no also obi be no mo twe one side o twe ani nsuo na kogina ho sa emu bie sa na moja na kogina ho mota ni je tume bobo ntoa ene na ye too much a sabi eyi fi oto ne basa na ye se kokobo eye ntini na eyi abasa enye kokobo bia ne no ana ye ka ne koko na constipation sabi emema na sabi mumfa nchemi omudi omumema echi aye kwan no etumi ma enu ye one cause of koko because baby a ode wo hu fa no enye ne kwan me safin po mre ni wo number no mahu se nkofo bisa me wa ha yo ti wo number no na ya hwe adre ya wo ka ho asemayo na pharmacy o mai mu store bi ebi o me pam cho ko pharmacy herbal shop chemical shop bia odi ebusa piling ana HP cough ana say impressor capsules ne oil okay ntumo trust o de kochra obeyi bia ma osisi ya number no yo me pam cho number me di betu dwai o ma o pese o mu 2 ton okay ene mfre ene o mo workshops o mu pese o mu jibigu ho na o mo pese o mu tobi nom ne di o mu nko pharmacy ne herbal shops enkoto dey o mo na be fro o dey me pam cho number ne ye 0546 854687 0546 854687 and 055 313 4185 055 313 4185 na Vodafone ye 050 15 81181 050 15 81181
up to 5. No, na de adru ya de abede me sure so besa de akọ. Se me nkrofo agina ha nyina kura no. Koko no. Asoja fo abegu. Wo ma gina so omu sisi nyina aye omo ya. So mu gina. Aha. Enti no me basisi a mame enkwa homa no so. Nana ya brefo te me nka me mo akwa aba 37 what to say? Kademo Mesrawa how correct and from Nana Abrefo, Commander, Lieutenant, Superintendent, Yabrefo, and my BPM, soldier for a catch 37 military hospital where you drew any or be driver crown who commander no a salute and yes, I'm Keto, she, soldier dear more de Baba now, Nina say or more this 75th anniversary. Now, soldier for more media Boagana. Na ohwe said ya apart from say o mo boy ho ban ye na o mo sanji ye nkwaka ho a na ho behia say o mu di anniversary to say ya na say e boa wo mo no mutumi edi anniversary ni ye na pe me ba he ene anwumo etwagu o fom ha nya asam keto agya metima me de na me digina he machines ye friend machines so de ene e bi wa hankasa ya de be fefe o video mu nti we kra no advantage ma o sem no ka say wo fie na wa uni dweta money la ja o de be check up o de o ba ya o sem me be donate blood me twimoda ene wo de no kura wo ntumi ntwe no kura wa ye lab test ni nyina wie wo be wie na se bibi wo ho a no maka kire opodada ene wo ntue hute so betimi atwe bi so no atwe kakra de aboa wo nyina ebia da no accident yesi yi na ohwe se de nipa prepra ye bi hwere wo monkwa na ye kasa obi hia moja titiru ne ma ye kwa wo so no ya na ehu hia papa ya ma di bi pen na 37 ha ya na ombepe bi ma me enu ntime sra wada wunya mfirifi ato na ma omfrase enura omoto aso ene na mesra wo mene de oye in charge ono watwi moja papa ye urofo no udi nkomakura watwi moja ne din so de asoronko wo de sniper afia wo de mesa sniper na asoja fo de mahwa makoye sergeant ana commander na hoye afamani so enti wono abeka position owo na ye ne din nkomama me akwa aba ye nia me dase boko de pacho wan position no den me pacho me head of department for blood bank military hospital ye captain na ya sniper say was the ya so ka ho pacho wan na udi de che kure you come fantiful you obi wa lo bakra sister all to 2 1 onyasam kakraba what is it about the blood bank 37 him say ya sabe ya kase de bia mudi moda bia de moda ya mre oh moja ne de tie ne say dan de nyina ye behia moja say ebegu ho atwen ayarefo na wo 37 so a ye disaster management hospital nti bibie si aha na edikan frɛ yansa nti dan de na wo say ye ready enye say ye kase bibi nsi but wo say ye make sure say bibia ye bia no moja e bi wo ho edura e bi wo ho nipa e be ye adwuma bibia ho nti no yenso ye ni yemfanse nipa bebre a mo sori anopa didi blood bank say me betwu moja ahead ya to ho nti akwenye bibi say 75th anniversary ni ahehye ho so ye bie ya pono ama Ghana fo nyina aba no ma beboa ye we blood bank mo atwu moja ato ho amaye ti na ebe ya so obi mpofiri ma obi ba obewo accident na bibia ye benya moja e de ama ni say ye kasa kohwehwe onua bra no matwu moja ama na kohwehwe wadanfo mra nti nti na no pay ye efriase enura enenu aso Ghana fo kire dopo mo ba ye na na so ye hwekwan so na se abrewa bi 87 konkon sade e pa me pe what can answer me tie Matiata 87 years also ote wo Adom say ye blood donation na waba enti 87 years no betwu mo 87 years do amante wo ha nyina omu nyina say 87 years ni aba ba na ye de ye tifia na ye te ha ye de yeso yonkotwi nti enu na enika pa ye da Ghana fo nyina 87 year old mama jiri ye say o hweme mama nyame sha wate wa dwempa 87 mankwa Madam Constance Amankwa Yamisha Papa Mama Constance Amankwa 87-year-old and even still no at 87 no one who junior from Yamisha Papa and for so by so we bet you moja maybe say name moja na bumu so ha dear na mode yo moja ne de say ebusu de ya wo say ebusu se na be obia benya bi enti na moja no so ye twoto a e we expiry date 35 days na moja na ho den no asawom enti no
Nti betimi adoso de nanso na 35 na besen na ekọ. Nti ese yetwi bi bebre na ye krom ha accident na was sensem bebre nti yemfa ne say demand for blood na very high. In fact yes fear say this year mentu moja ba akokra ntontwene because he nipa na hia moja na edoso chen moja na egu ho no nti menya 100 menya 200 ne but within some 2 weeks no na ni nyina ekọ because nipa na hia mo na mo yusu wa ha enye yenko an yusu wa ha na ye wo hospitals bebre ba private clinics e twa ye ho ehie nyina wa ha ba kwalebufo mu hia ye omoso ba ha Rich Hospital Police Lekma Laje no mu nya ye bia ya pona ma all the government and private hospitals obi kura to me fisha osudoku eba baji moja wa ha nti no moja ne de ho hia pa ye nya no bebre no so bebo ama ye so yetumi ama omo ban ye nyina so anya bi mfaso de ebe na obi benya se bia o na dwe so obetwi moja emfaso ne de sana na wo ka no oba ye be check ye be medical screening na ma ye be check BP wo blood level ye be check blood obi wo na onim ne blood group okopa adwuma what is your blood group na afi o twa ne ho enso we nyina ye opportunity wo take advantage ye check na se bia bibi wo moja broso ana se bibi a ye betumi a kire ye che nnuro su wa ha bibi na ye be ma wa nnuro ni bi afa si ye fa bibi se ye ke se Adom TV why na kata wo mic no Mr. Sniper na me fa cho de Mr. MC. Into no you say Adom TV your corporate social responsibility. So individually, yes your responsibility towards Ghana. Into opana, what the henna dona back or say or that or no cry na who I say wait to me about bibisa. And that feeling too is beneficial. So wait to me umoja to me a Geo binkwa. Now I'm finding say certificate in who we have be say blood donation certificate. Into no say insurance policy away. Into your more return the now what year be every year be able to match 3 times. Tiafan every year watch 3 times by year 2 now or 6 donations. Ti say bia o ma me bia now wadan be here moja we do 6 donation by no an say accredited back. And no ba we priority list because what you be nkwada nti wo anasa wo nu yes no ye de man kra ye ntentem udu ya ne we you card na we priority because what boa ye da nti wo say wo so ho akire wa ye boa nti mfaso a you betumi nya wo blood donation no no and no say baby apart from hase no kra no de sa card no ko baby a some ne beto kolebu a wo benya wo de card ko kolebu de collect my rage na baby a ye omo run blood bank bia omo wo enough most of the time issues are arising availability e bia na wo hwehwe o negative no so omo ho edin pass obenya omo sua wo population nti bu ana moja na ebi ni ho ba se bi wo ho dia menua wo twu moja to a ubenya bi 37 aha nipa bebre ba ha nipa bebre so betumi dia dance se wo ba ha moja ne de wo ho a wonsa beka obi wo ho a sori na pe kwam de no nti o ti blood donation mi se kwan bia so milo be pai sister milo be pai pa wa ha milo pai wa ha meat pie wa ha enoma ye de che ne de bebre nti unua wo hwa na pe na wo hu ba bi a wo mfa wo de fafa ha why wo PR no the same ye PR major pebi wo ho e na de o te de nche ne de same pa Lieutenant Kenelai munyo omo anniversary committee no ho pa wow great to be a soldier me go school now me soldier me ko cadet from secondary right down to tertiary na me ma me na egbo no hu dodo amanfo 37 na ya sabe I 37 cry soldier for akacha ya na omusro omse soldier for the soldier for the omusro eni so omusro because aha yare na yes o so soldier na ye obi ani na adwuma oye ye wa lawyer for ye wo mo kwa akon aha yeso ye de ne se ye sa ya nti ye de no o hwe ye sere na ye sere no so kakra aha nti ye hu pi yeso mo kwa akon no mo hu aha obi a wo ne war face aha war face wo aha na yeso medical face yeso ye wo aha because who show obi a wo se wo ti wani ma che nipa kro na o gidie wo ayaresa na wo de ma no nti ye hu kra I must say over 37 ya sabia aha ye kama especially hospital inside or baby I share for a very nice place minim say bia omo how kakra wo ha mentwintre one bit me more challenges kakra challenges the dey be organization be challenges no ma say wo hu e bia kwan a wo fa so yeah mainly no yeah 75th anniversary say ade da yakoma so pa ne ye fan say mothers hostel ma me fo bu a ya admit ne ba ya admit ni nua onya ba bi obeda nti ye pe bibi ti say mothers hostel a ye betumi esi mothers ne ba ene say admit ne ba 3 days a obeda ho ni nua 3 days a obeda ho na wo ba blood bank ne so a say na blood bank na tie ne your processes bebre your counseling your screening your bleeding
na processing baby e chiche moja no because obi wo ha o gi moja no soro obi o gi ne fom obi o gi ne mfimfin na wo ba blood bank 37 na ni nyina ye odan ba akum. But I was saying, can you different processes in different rooms? And they say no, any idea that you need to pay, yes, uncle, nipa bebre, so man on my boy. They say, and your command, military command, I available a space for military hospital. You bet to me a sisa dino, and they say, Sikasam, and you know, man for 8 years or more, a moja chair down Makuma, so Nibiano, Mumma, no my boy. And the own more than I don't know, because I got a first for Libin. Timor dodo asa ebinum de never be afaso bia ni so ne ade a ntinka moa bi sei no otena wonim da no na children's hospital so children's ward ho no na modwae ho de ade na se da nkoyi papa minim se still modja na bia ne ho no children's be ya man kofo bia beboa se na tie ne se aban ana yenko ayentumi nye ni nyina wo se ye boaboa ye ho se na be ya ye betu mpon ana se na ye pese ye ba hospital ye hwe no ye mo na enyesa hoye neat na ye neji no na ni ha de ntontom nia ntontom so nkro nso ye ye ne da ye spray ye routine fumigation yi ahantu wa ye se ya toward we at natures ye yes award ho na adwuma nti ye ade e wo ho ya me sha mo papa me se sniper ma me nko ye wo mo a ye adwuma na nkasa me ni PR so betwetwe nkomo kakra na ye nko wo mo ye adwuma na ye hwe de ye koso amanfo afrase ye ya otum se wo ma sola ya wo mo ba betwe wo mo jane ade a me ni mo stages ye wa ha ene kwan wo fa so wo ye wo adwuma se dia me se sniper atrem no wo mo stages bebre na soja de no ko de soja de no ko de ye urade nyasem keto wa fada bako de nyame adome ho ye pa ye fra wo PO2 ncham ye soja ni din na me hu bontia ncha Joseph na me shamo de na mo ye stages a wa ha ne say stages a wa ha no nipa no ba ya maniti skill no so ma ye hu no weight ye weigh no nipa no ye less than 50 dia on to me ntwe moja no that is kwam de no na yes come do if say you consider say the weight you have the volume of your blood usu an che say omoja anso ye den eso tu sa na moja ye den omoja anso sa ti ye weigh omo wi a na ya check omo BP ahwe the normal range of the BP no from 110 to 160 120 to 130 but if your BP is high dia won't me nye den won't me ntwe moja no eno ye wi no aye wo question na bi wo ho aye bisa wo mo ye bisa no say watwe moja da but watwe moja within some 4 months untumi nya de untumi ntwe moja no bi watwe moja da there be untwe moja da why are akwada hospital da nti all these questions no na ya de na ya bisa wo mo ya bisa wo mo wi a na ya ma wo mo bottle yi na ya chiro ne din aye den aguso na ya ma no number na wakọ ha akọ den akọtwe no moja qualify wa hanum say it's a very nice process because me reform now a crown no questions are also doso e doso ye papa ni nyina aboa mo ma mo hu hwehwe mu no and na answer because the moja no kwa akoma obi nipa no yare a yantimi fa yare fo moja nkoma yare fo nti na madam nurse asa otwetwe o ye nurse ya na ye me patcho me health assistant e wo 37 has me patcho mbetwimbi oh wow nurse nya timamfo nkwa na mo hwe kwan so there be obi etimi betwimbi then I saw cry man ne why wadwen so betwi moje oh me person me hu ade e wo me moje mu na me nya fit mfanya adwuma no enti na me not just the fact say u betwi moja ne keke o go through processes into then by the time on be wie no hu say wo yare o wunyare o me patran person me fit na me nya hode mfanya adwuma no adwuma na ye me de me tumi hu e da kwan de moment me be say wasem no problem yo ye from say bright question who you soldier ni who you soldier ni titeni o tira de o wa go school na pay mukoi be na me betwi moja ma madam fu bi yaro any replacement no so adi bi that wo betwi ashem there be tisem bi yama ono ya misha so adwene na damfo ne se ne nua wo na damfo and we betri modern word na but there's another stage e wa ha yeah you be say ne omo so edi nkomo wo fa let say pacho we so dani pacho debi your friend George you na aha unye so dani crowd to me adwuma ho me yam national service wa say oh
Okay, nti o ye den na obey on national service. Me a BSc medical laboratory technology. No. How ye lab tech. You. Nti sisi a stage dey ade na moyo wa. Pacha ha ye twi nipa moja no ahwe ni HB level say a enough to take the blood from the person. Nti atwi moja na near the way na the check say moja no was so I betimi actually. Yes, instant. Pachane. Nti ahwe na was so the beguti we me akọ carry out further tests on the sample to be akoya and send your friend nipa no action. Test be na mo check here. Oh yeah, Hep B, yeah, syphilis, yeah, HIV, yeah, Hep C so come. And to say be obi betri moja no o obi kra no a onimu a oba ha kra obehunu na watumi to ho na mountain. Pachane. Nti ano is how ba e be refer, then you go to see a doctor now. You carry from there. Now there's an advantage, as I was saying, no, because so bad now will start to say hepatitis, so have no your more who do baby HIV, or test and a fairly and a fairly be ending because a drone idea or so many years you can live. And if I saw also saw about no about checking the idea. And Sabro knew what 37. Sweetheart 37. Oh, your lab technician. Also, your national service. You're from Lois there. Lois Dakwa. And to that test now, no Musoya or more on the stage is nibby. And no, baby, I bet you Moja, a Trimoja, and I test her, some Moja was through. That's I was trying to say, no, Udem Bako. Now, Udem Bako, and see it. It's answer, see if you show more general. And her say, yeah, there would be more a Kobe who I behad. Now, and no. Not to say to me who the echo now ye die not to say a trash or na ya catch or na ya correct or doctor ni no to me aboa emsa high lab office you and a lab room. Euphemia ama Euphemia mu bekuye you kwada ba ne kadia kase Euphemia na no e tere say well spoken hey e Bible bo ho that way a Greek. Boy. Okay, hi, screening, but on my bench, no, yeah, blood grouping. Mojani bar, we just do the screening to check which blood group belongs to which blood. Senebe ya issue blood ama obia. Ye be which blood is compatible with the patients. Me O positive. If you will say, oh yeah, O positive, no person will say, be a moja ben I'll be receiving, and I say, a bet me do moja movie, and I say, which one do you want to? Chemuno moya hase. Aye. I have and you had a check syphilis near the actual DB, and you has a blood group in Kwan. Any check here. Passoba no be any the blood group a man or what can say or Cochumo German or Behunu and where she debut. And reaching only blood group A be a Oko hospital and I say be not impromptu Bisawa. Since you know, you can just say it off head. Now Omo confirm so don't know say yes, you are right, you know your blood group. Entina and no what idea has a blood grouping any idea. Binum the Dampano so woman in the Kumo said you meant to be why they brought beds here. Now I have my name say a decade wa house said you now voluntary cancer de bemano any your voluntary blood when I make a wasem into we no but uhia mojana de baha we ya check you donation na ya credit to blood from into we are instantly ubenya certificate na de akofi nti ahana ya say wo by bear me nsa wo twe bear na isia na price insurance wutumi ebi ema obi nti ahana no we who bet what purpose na say Pacho bet no se na tie no nipa kra wa so oda ho na emphasize ne body no relax ansa ya twi moja no nti moja no so you see be me wa na ya you see be a friend say blood bag tina blood bag you see be a friend say blood bag na no ensuo wo ma na ye kire me blood bag ni enie nti we no hwa ye label ya tro baby ye nya moja ni free 37 military hospital ene date start date expiry date was so test ayaya wo hunya ni nyina e betro ni nyina wo so nti ne blood bag no hwa ase nsuo bi wom se nsuo no eno ase aduane a moja na ye di begum e kobo ne ho ba obedi akopem 35 days na ye ka no nti wo hwe nsuo na wom na eno ho ayi na hwa sa bag na bi titare ho se na ye ka no 1 for 3 blood donation can
campaign na ye na eche say 1 unit of blood a wo betwe no ebetumi age nipa miensa nkwa to hwe bags a eye miensa mienu na ebo ho na aye miensa nti ye twe ekọ bag miensa ekọ bag ba kum na ye wi a ye bechiche we enum ye besone so ne achiche mu we ne ebetumi defend bi a ye friend say plasma egum eno no mfense obi a moja etu no aha no ma ne plasma na ama moja no a stop aha na ye we say we plasma na ye betumi asone eno so enya ade fofo a ye friend platelet eno no obi wo ha moja etu no one man the plasma no cross we ntwa ba won kwye test no hu se ye fe bibi platelet na platelet ne de omo ye ne se etwa bi ba ho ana bibi a no mo if you body nim aba baby etwa na wo no mo ababoabo mo ho ano na ma moja na esi etwa aha no bi wo ho a ne de no esa anase eni ahodi nti na entumi nya adwuma na moja ne tua na etu nti nipa se no obehia platelet no enko na ama ne moja na etwa aha nti se na ne ye ka no 1 for 3 no enne se wotwe ba ku ya ebetumi asone no so ama yenya enioma mienu aka ho no a ebe miensa nti de ebeka wo mu no ne ye fa ne pack cell na no normally apemfo moja swate sickle cell for ene nkwala entumi didi no mo na ye mo pack cell no moja swate no mo enya ye friends concentrated rest no just moja na nkasa no na omo no na utwe obi moja de mo obi a ne suban ma me ho me pa cho de because me nya di moja me hu se me suban asesa kora ase nipa no na no so ahye dodo de enti sakra moja de echene se moja ya de bia yentumi science fo asua de anso yentumi ye moja ni bia enuro ni de ya ye biba moja ni de yentumi nya na nipa na yeyi moja ni fi na face moja na ye hwehwem ya de to yesi ya twe ya na de kosi obi so yesi ya twe ya na edisi obi so ye hwehwem ehun se bibie anim asa de am obi na obi so bai de no ene ne pasa mfakra na mka se na tumi fa na ha de ade nti no utwi moja ni wi ana what na sikakra age wa home aha na body no realize so enema ye adwuma pant wo ba na ne sina na ye ka no milo no ebesu wa ha na mebo manum ni nti milo no na baby obetati ama ya hwe no wa kire mo ne de aha nti ni milo no wa ha ye wo meat pass wa ye wo sister milo aha sisters milo ombese mama mi sister milo se milo na da na sister milo sorry be me kakra na e say Pacho nyamia do me. Cocoa drink ya na milo drink. It's cocoa drink. It's cocoa. Your friend say. Sofa. Sophia. Who did you want? Pacho mi ti kakra mi sheda tini. Ya igbedi. Pacho de. Yen kreni. Pachai. Do your thing. Open wadoma. O to aso e be meka. Ntina I don't know. Ya wani oma wa ha ne ya wotu na wa ha ya mehu ensuo mehu this way mehu friend say we be there vitamin aha no so ye mojaduro enu so ye ya sama utuna na de akoye ediane wa ho sa Enya companies bebre aba boy support ya that next morning Adom na aba ma ye nuro this way for bia aba boy ya so ye sese uchi moja ni wi onya bibia refresh wo ho na moja dro no so de wako aha no me say MC de wo wie kura na ye hu se wano aye de we kire ha pa adwuma na ye de na obe ne den we are na me ye edididie e fra say your friend is Sub Lieutenant Peter Megashi. Sub no de. Well, Navy for no. O shasia, o ye Sub Lieutenant. But in the Army no, Lieutenant. Air Force, flying officer. And see I feel my shase. And ten chebi we say Misuma growing sir. Yes. I believe I can fly. Yo, I'm saying the best answer no krona bo anka se be je mama afia wo studio. E be do ma se nyame hye mo papa anniversary nka eja mode so enso ma yo madwen se for God and country say wo mo agi o mani na enso kwa bi so e so mo boa ma Ghana to be kwa nani mo no nti ye be da PR a wo boa yen ene ye wura what say Mr. Sniper, oh, say me yira yekona. Mr. Sniper nankasa, ye better Mr. Sniper nankasa so ase na yada Mr. Sniper. So ase captain wade na ya ye better no so ase na afi wo mo PRO ye better mo nyina ase so ma ye kwan me ba ha se ye mesra wo tifi a wo catch wonim de beto wo wonim de beto nua bi wo ba bi ho behia moja de town ho na eboro so a town ho kwa
esumwa keke bra na betwi bi ma foforo na ye ma titiri me se monwene mai hu ye hu hia papa war time ho na be hu se moja hu hia ntimi se betwi moja bi ebebo awire ebebo obi yire ebebo onu abi yire ebebo mampanyire se ebebo obi biada bra betwi bi na fa ba foforo na betwi so amfaso de ene se ubehu nema ho do ebi kra na bibi anya wa hu so wo na okro no wo ba so na bibi yare ba ko mienu a wo hu ne ntem na waso ano yade bi ani ho a ekum nipa ntem o ti se wo hu ne ntem a wo so ano ntem wo hu ne ntem a kwa tira ene tumi de ohaw e de bre wo ntitu anama na bra 37 ayasabia wo de obeduru ha bisasa hemfa na ye program because wo ayasabia main hospital na chiri pe wuduru ho pe wo se wo mo abobo tent ni ade a wo mo ehwe wo ntimu ntu anama na mo mra ha efia wo temenka emse nkomo no ye de besi ha na ye de mama wo Papa na ya brefo ne yakote ne nkafri 37 no mo de moja mo mo twi moja nti nso ko ne kotwi bi Afisem dwumadie no eni Springboard College and afe Frankie Cleaning Services for wom na boy ye chidom na ne ye de ebremo Georgina kwabenya mechira oye papa medasi ye papa ne de ode che mesanso na anti asanto a mechira wa no pay enti Iona Pharmacy I'm so opposite chire bibi mu no telephone number we no me pacho koko no osa ofa for 1 month na ba ku bia be di 2 weeks two to abehia we ni 2 okay obenom ne say anopa 2 enyumre 2 sa for 1 month ene be tu koko na se aba sabi moja na se abefun ba bia bibia be shefri o na me bo number ne su biem 0501 581 181 and 0501 581 182 up to 5. Okay. Intino so offer we na ye busy ana while they are up 5 sa. Ti ebeda Iona Pharmacy for ase papa na omo so ba ye beboa ya pomuden arthritis ye impressed and capsules ne oil no di twia ni koko na fe HP cough eno so kope binum na emo ye gina we so na Afisem dwumadie no ha na brema kwan ne de asie medin ye fia mankwa tamaklo de crew ni nyina ase Eunice Foley any crew ni team ni nyina wona mboa ma dwumadie ba so ye da mu nyina ase